Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Phyllaw ru ban apply da ka education loan. Kipulit Glalap ya med ya balapuut ya blatep hagat liu ko bash phoput kablati Phyllaw Iing of Faridabad kebadan hagat jala Haryana hindiratap no nalor daga do bilan. Kipulit kilap hak long daga pu shilum dalap baga med ya kerjong ko wei kebru kebadang apusaus nam karta kablatep kerteng kong gatanu ko basyang masa hashiko haba Uttar Pradesh. Kedai kebadang syudap ya tho dang ars na menta bat uwe ubriu blatip kerteng kumu arun ubasa Roshan Nagar Faridabad. Kipulit kilakiam ya sangut kibri kibas Suba dan Kthaw ka Kthaw bat Kthaw jongka ya ulok jongka bat ya uwe pat ubah Iing jongki. Kathliu blatip ya kamet jongka kadi kathliu keblati albnai menchua menshna nala. Ya kamet jongka la penkit hospital benlek ke forensik kenaman lap ya kadau tenrai jong yap jongka. Kehenmen jong katanu kalau orang berkapara jongka kesyak penci tomben Iing ulok naduk bedang syudap ya tho hi haus nam arajar arpulai. Kepriti kalau orang bahadian beladap ya tho kikmi kikpa jong arun kidawa da keksiar bat kepisah kum kadauri. Kerethu ba ki Iing kala persyang kat bala ban penbiang ya kejeng dawa jongki hendri kipan shipan. Shushu kalethu batang hadin kat tuk ani benai bakasyong baru arun kelawan phet Shah Iing namar bakasya pinji tomben bat kelasa Iing kemi kumbashis nam tam rekham hadin kilap ha biang no yaka Shah Iing Kthaw Iing Kthaw bat kelas tang biang ban pinji tomben yaka bat kim ju ailat tang makan kan phone Shah Iing ru kalethu haki pulit bahaka pundro truk uyayong kikia Kthaw jong katanu kilap pentip Shah Iing jongka bakla phetu na Iing kumta ki Iing kalej bintip syaki pulit bat dagi tayo lawadika kemlap. Hindi lalap ya kani gejingle jongki di hadien ke jingyo ipher jongki marjan ki basa hajan ki Iing Kthaw Iing Kthaw katanu. Ki marjan gletho ba ya kathliu lati do Kthaw jong katanu hau bena yayong bat uloong bu umud shna nala hindi ki marjan ki kindit banyo i bla pendap yang ya kata kathliu blata daga do bilat nolor. Kumta hadin bagi Iing kila subas niyo ki pulit kila phak long yang ya kata kathliu bagi la penban daga mediap jong katanu kabalapod. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.